clear tu te chipai ule atopa chuan Mizo Sipai hlang omna Mizo Territorial Army official advertisement chhuak ta a tunchum kan video a chuan Mizo Territorial Army Hnaruak Bihchianna form fill up dan selection process hlole document nei ngaite kan en ho don ani Mizo hlang omna Territorial Army hi 166 Infantry Battalion Territorial Army Home and Heart Assam Nuailak turani a Mizoram ta na post work zongzong zat hi post sale somrukani Soldier General Duty post sale somlile pali arwaka mipa post a somthum panga meichia post pakua arwakani Soldier Clerk post panga mipatan Soldier Tradesmen Chef post pahni mipatan Hairdresser pathum mipatan Equipment Repairer pakhat mipatan Tailor mipatan pakhat Housekeeper pali mipatan anivek donani Area wise schedule of recruitment in Mizoram state han anila Soldier GD Mizoram Quata post za somli pali big nalak na hi district hrang tan kalpui turani dona rally nei na hmun tur hi Rajiv Gandhi Stadium Aizola ani donani ma ni district theuhtlan hun recruitment rally nei hun tur che tiang hi ni a November ni som panga le som paruka Aizola tanga deal du ho chu November ni som panga le som paruka tlan turani dona November ni som pasare champhai le siha ni som pariata ma mit le serchip ni som pakwa scholarship le khozol ni som hnia lunglei le longtlai November ni som hni pakhata site wale na thial November ni som hni le pahni le som hni le pathum a hianin district zongzong atanga female meichia candidate hotan khan soldier GD deal du hotan khan tlan turani donani November ni som hni le pahni le ni som hni le pathuma khan meichatan big soldier GD tan tlan turani donani November ni som hni le pali le som hni le panga hian reserve day ani dona heta hian document checking te trade test te medical test ka tiang chi kha anti donani December ni soma hian all India clerk le tradesmen mi patan big post deal du hotan khanin Assam Chabua mini stadium Dibrugarh district a khan nei ani donani Soldier General Duty ni lo all India tana deal thei chi Soldier Clerk te Soldier Tradesmen post te kan deal du ni chuanin Assam Chabua mini stadium Dibrugarh district a December ni soma recruitment rally nei turani yang Soldier Clerk le Tradesmen halaki Mizorama kalpui ani don lovani nalak dan tur selection process enila physical standard test PST physical efficiency fitness test PET medical exam trade test clerk le tradesmen ho deal dutan khanani dona written exam lenga document verification ato bera donani selection process khan bi chiang le thuakila PST height chest weight measurement kha dona mark apudon lovani qualify khatok mai donani height mi pabi ka 160 cm general tan ani dona tin STSC kaini tan chuan 157 cm chu fit nga le inchi khat vel ani donani meichia height 152 cm fitly le inchi som vel ni ngai dona chest mi pa 82 cm expansion in tin normal 77 ti thei angai donani chest meichia chuan expansion 5 cm ti thei angai donani weight rizong mi pa hian 50 kg alo bera atlem bera ni angaya tin meichia bi ka height and age as per army medical standard atang khanin te ani donani relaxation dona son of ex-serviceman fa te big tan mi pa tan khanin height 2 cm weight 2 kg chesa 1 cm relaxation dona daughter of ex-serviceman height 2 cm weight 2 kg chesa 1 cm relaxation donani tin sport person tan international national and state level achievement lo nei tan khanin height 3 cm weight 3 kg chest 3 cm ngai na thiamna donani PET physical efficiency test mi pa bi ka hianin running pull up balance and 9 feet ditch dona chu 1 mile run 1.6 km pull up dona balance and 9 feet ditch kha donani PET meichia 1 mile run 1.6 km run omanga long jump le high jump le donani written exam physical le medical paltlang 10 written exam an neinga mark zapu anianga 50 question MCQ vek ani donani question chandik lo pala negative mark kat kha don lovani syllabus hi general duty soldier clerk le tradesmen zerin claimin ain anglo shetani written example tlang te chu screening document verification nei puile turan nia ti chuan
result merit list siam ani to mai don ani final result a hian PET ti tha te tin written exam mark za a mark mu bel khom kha ani dona mark mu sang sang ti tha tha khan tling to mai don ani deal dan tur en leila Mizo Territorial Army Mizo Sipai an lak tur hi online in emo offline in emo form fill up angai shan palava Mizoram district tina sipai lang na tur open rally date anti chhuak khan document poimo tekengin recruitment center Rajiv Gandhi Stadium Aizola kalmai turani ahuna khan form fill up tur ani melani rally kan kalhian document ken turani chungte chu pakhatna original and photocopies of educational certificate class 8 mo class 10 class 12 kan dil du azir khanin khakhan nei ngaya panhina identity proof Aadhaar card mo voter ID kenangaya recent passport size photograph copy somni domicile certificate PRC permanent residential certificate khane ngaya caste certificate chu kaini tan tribal certificate khani maya character certificate te unmarried merit certificate te police verification relation certificate sports certificate NCC certificate kan nei ni chuan ken turin yanga tin name correction affidavit name correction kan lo ti to ni chuan affidavit kha ken turani bokani heng document te hi kengin rally nei na hmuna khan kalmai turani donani deal theite qualification ngai te kumsom pariat atanga somli le pahnin kartan deal the ni tin qualification a hian class 8 class 10 class 12 pass sin tan deal the ani donani soldier tradesmen housekeeper bi kha class 8 pass shim ta na deal the dona tradesmen post strang housekeeper post tel lovin chu chef te hairdresser equipment repairer tailor kan ti te kha class 10 pass shim tan class 10 pass to photana deal thei dona soldier GD general duty meichia le mi pa kha class 10 pass class 10 mark subject ina 33% mu phachin ni ngaya mark mu zong belkhom 45% tal kha mu phak angai bokani third division a pass tan po 45% mark mu twin chuan a deal thei dona ni soldier clerk class 12 pass sin tan ani dona subject ina 50% mark tal mu pha ani turania overall subject a 60% mark mu pha ani turani hlo hi pay level 1 singkha sangria tatanga singa sangruk le zakwa inkar ani donani share tur poimo te han enila Mizo Sipai Territorial Army hi part time kumsari atan atul dan le mo dan zira extend thei ani dona Mizoram chunga duty turalak annia India ram chung state tanga emo state pona emo duty emo operation nei turin an chuak don lovani Mizoram chung aral thuam tol ruk rui hlo tol ruk kan ti tele hetiang lam case boy pui tura ashan pa liau din anni Mizo Territorial Army nalak tura hian inbuatsaihna pre-recruitment training program omdona he training hi Mizo Territorial Army alo tang to te Mizo TA X 166 Infantry Battalion TA Home and Heart Assam alo tang to te buatsai ni in October ni som panga tanga November ni som pani sang ni som ni panga in kar hian lamwal ground Aizola training kalpui ani donani training join vedu te chuan training application form la in arang lama thelu turani donani form hi video description a khan download thein kada ani kan lo download don nia Mizo Territorial Army na exam buatsaihna tu study materials question hlui solve zir tur kan duni chuanin ka website www.kamliana.in in lo visit thin don nia ka website ta hian exam dang in buatsaihna te po study materials zir tur kada thinani kan lo endon nia clear tu te tun chumatan chuan mutui mang tha vekule